Cronaca de su Sulcisi, atru desembarcus in iscostera sulcitanas a pesai de su frius e de su tempus malo. No testa, funt acontessius atru du desembarcus, unu ai 10 in Calasaboni, in Santu Antiogu, in cui funt lompius 17 clandestinus. Su segundu in Portopino, in comunu de Sant'Anna Resi, in cui funt desembarcaus 14 migrantes, in mesu roiat una femmina. S'anno acaba de cumenzare e funt già desembarcaus 47 disterraus, a parra duncas sartu s'appretu a Ricida, ca giai in s'attongiu de su 2016 il centro de accollida fiant prenos a Cuccuru e su governu regionali aiat pediu pro portas de arrespetare in numerus assinnaus a sa Sardigna pro sa Ricida. A su chi pari però, nemus dat ascurtadu. Confartesanau. Giovanni Antoni Mellino, presidente de Confartesanau Trasportu Sardigna, si declara cuntentu post approvazione de su decretu milliprorogas, approvau una scantudisa oi de su Consigliu dei Ministrus, chi permette de incillompa innantisi su pagamento de s'assentu a salvo autotrasportus de su 28 de friargiu 2017. Una lompida innantisi che ho pediu e ottentu, commenta Mellino, a fronte de sa varta grai chi is trasportadoris antidepia guantai in sora desarregistrare in su de 3 annos sighius po di fare su pagamento. Cammino de Santa Bravara, una scantudisa oi 70 in sa Grutta dei Zuddas in Sant'Adi, sa cerimonia po collocare sa losa che sinna da un'altra firmata de su cammino religioso culturali de Santa Bravara. Sa losa da beneisce a su predi de sa bidda Giovanni Verdu Marongiu. Bandu pro memoria Auschwitz. Di antibogau su bandu po pigai parte su progetto pro memoria Auschwitz 2017. Su progetto concordau de s'assozio Arci Sardigna paris a s'assozio de INA, con s'intentu de educare i giovanos a sa cittadinanza europea e po duvai ci dus accompagnant a scoperri e comprendi su un mondo imbustioso a comenzare de su passau. Sa firmata de pros in portu è proprio sa visita ghiada in su campu de ammuntonada Auschwitz-Birkenau. Po pros informus si podit ghiare su situ internet pro memoria auschwitz.it.